nongeye kubifuriza byiza mwebwe mu dukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'ibyumweru bibiri birukanywe mu ngabo z'u Rwanda bakaba bagiye kwambura abaturage n'abasirikare, abapolisi bakorera mu karere ka Karongi bafashe uwiyita Niyoyita Jean Pierre myaka 28 na Hambara Fred y'imyaka 28 bari bamaze kwambura abaturage amafaranga y'u Rwanda 55,000 biyita abasirikare, nyamara barirukanywe mu ngabo z'u Rwanda. Bafatiwe mu karere ka Karongi, umurenge wa Bwishyura, akarere ka Nyarusazi, mu gihugu wa Bwishyura. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba, Chief Inspector of Police CIP Bonaventure Twizere Karekezi, yavuze ko abaturage batanze amakuru ku nzego z'ibanze nazo zimenyesha abapolisi. Bageze nka saa 10 z'umugoroba basanga abo bantu babiri mu baturage barimo kubaka amafaranga, bababwira ko nibatayabaha bahamagariza abapolisi. Ati rero tukimara kubafata twashakishije amakuru dusanga niyo yitana ntambara bari bamaze ibyumweru bibiri birukanye mu ngabo z'u Rwanda bari imyitwarire mibi. Ati bamaze gusezererwa nyuma y'icyumweru kimwe batangiye kujya mu baturage ubu basanze akora binyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19, bakamuca amafaranga bamubwira ko ari abasirikare kuko hari n'amakarita bari bafite. Amafaranga rero ngo bayabacaga aho basanze ngo barimo gucuruza inzoga mu tubari. Chief Inspector of Police Karekezi Twizere Bonaventure yavuze ko bari abantu ngo bahera ku mafaranga 100,000 utafite bagacirikanya. Ati rero uwo munsi bafashwe bamaze kwambura abantu bagera kuri 5, 3 bamaze kubaha 55,000, hasigaye abandi babiri bagombaga kubaha 40,000 bombi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba yashimiye abaturage batanze amakuru, ariko abasaba kujya bihutira gutanga amakuru hakiri kare kuko bivugwa ko abo bantu bari bamaze icyumweru bambura abantu muri ubwo buryo. Yabasabye kujya rero baba maso ntihagire ubashuka kuko igihe cyose polisi iri mu bikorwa byayo abapolisi baba bambaye umwambaro w'akazi. Ati dukangurira abaturage kujya bashishoza ku bantu biyitirira inzego. Ati bari abantu biyitiriraga urwego badakorera. Ati niyo baba abasirikare, nta musirikare w'u Rwanda wagenda akamafata amafaranga abaturage cyangwa se agende abatera ubwoba ngo nutayampa ndabwamagariza abapolisi. Ati imyitwarire yonyine yakagombye gutera impungenge abaturage. Bafashwe rero bahise bashyikirizwa urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rukorera kuri sitasiyo ya polisi ya Bwishyura. Itegeko nimero 68 agakonika 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 181 ivuga ko umuntu wese wiyitira urwego rw'umwuga wemewe n'ubutegetsi, impamyabushobozi, impamyabumenyi zitangwa n'urwego rufitiye ububasha cyangwa se ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa bashyizweho n'urwego rufitiye ububasha abakoze icyaha. Iyo rero abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'ukwezi kumwe ariko kitageze ku mezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'500,000 ariko atarenze miliyoni 1 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Ingingo rero ya 283 yo ivuga ko umuntu wese wahawe ububasha n'igihugu cyangwa se wahawe ubutumwa mu rwego rw'umurimo rusange w'igihugu cyangwa se wahawe inshingano ku bw'amatora gukomeza imirimo nyuma yo kumenyesha ko atakiri muri iyo mirimo cyangwa se nyuma yo kurangiza manda ye abakoze icyaha. Iyo rero abimijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 nihazaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'500,000 ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. N'uwitwa rero Niyoyita Jean Pierre imyaka 28 na Hambara Fred imyaka 28 bakaba baramaze ngo kwambara abaturage amafaranga y'u Rwanda 55,000 biyita bamwe mu bagize igisirikare cy'u Rwanda. Nongere ndabahe mwaramutse inshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika n'ikaze muri ano makuru yo muri kano gatondo. Umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda wasubiye kuba nyabagendwa inyuma y'igihe wari umaze iminsi warugawe kubera icuka kibi cari hagati y'ivyo bihugu bibanyi. Mu gicugu cuno wa mbere Ijwi ry'Amerika ryarungitse Assumpta Kabuyi ku mupaka wa Gatuna kuturabira uko vyifashe. Ashitseyo abwira Aloyize Bigirimana uko yabisanze. Urakoze cyane nk'uko wari ubivuze koko ni saa 9 za mu gitondo hano mu Rwanda. Icyo nakubwira ni uko niko byari biteganyijwe ko saa 6 zuzuye umupaka ufungurwa, ariko iyo saha sindi n'ubu tuvuga ko byumva hajyaho imvura nyinshi cyane. Abantu basanzwe baba ku mupaka bagiye bati ni bwa mbere imvura ntiyari iherutse, imvura nyinshi cyane ku buryo nta kintu kimwe, nta muntu utaracara. N'abashinzwe umutekano benshi bari hano cyangwa se n'abanyamakuru nibo bari hano ku mupaka, bose bahise bihinda bajya kugama, abandi basura mu mamodoka. Nta muntu n'umwe ugiye gutubona kuva icyo gihe wabashije kwambuka.
keretse kugera hano twasanga hari umunyarwandakazi umwe wari umaze kwambuka, ariko ibyo byo ntibisanzwe ko n'ubundi abanyagihugu n'ubwo imipaka yari ifunze, iyo hari n'umunyarwanda ashaka gutaha bwo n'ubundi yatahaga, ariko uko byari biteganyijwe ko abantu baza ku bwinshi, kugeza uyu mwanya nta muntu n'umwe uraza, kuko niba uyu mwanya imvura ni nyinshi cyane hano ku mupaka wa Gatenga. Mbega hari bande, hari abo bitavye ibi birori mu bategetsi b'ivyo bihugu bibiri n'aho imvura yaguye? Kugeza ubu ngubu nk'uko abategetsi bo mu Rwanda babivugaga ko nta birori bizaba byo gufungura, keretse gusa kuba umupaka bafunguka abantu bakinjira cyangwa abandi bakinjira mu Rwanda abandi bakagenda i Bugande, keretse nihagira abaza kubyitabira mu gitondo nyine cyo kuri uyu wa mbere, ariko muri yavuga ko ari nijoro nta muntu wari uhari, yaba abaturage baho hafi nta muturage urumva saa sita z'ijoro saa munani nta muturage wari urimo gucaracana. Ego me Assumpta, woba wamenye nimba iyindi mipaka nyabagendwa nk'umupaka w'Ikagitumba hamwe na Cyanika nayo ubifunguye? Oya, makuru namenye yo nuko iyo mipaka yo itarafungurwa, ni wari ugiye kuba ntangiriro, ariko iyo yindi yo ntabwo irafungurwa. Ko leta y'u Rwanda yabitekanije kubikora mu ijoro buca, niki cyatumye itabikora mu gitondo izuba riva, igatekanya gufungura umupaka mu gicuku? Nta muyobozi n'umwe wigeze atangaza icyo kintu, gusa icyo hafi cyo gutekereza yewe ni uko bashatse gutangirana n'itariki ya 31 bagatangirana nyine n'iyo saha ya saa sita z'ijoro, ariko ubundi kugeza ubu nta muyobozi wigeze avuga ngo bahisemo uyu munsi. Gusa n'ubundi nta n'umutegetsi wari uhari, nta muyobozi wari uhari ngo aze kuvuga ngo ndabifunguye ku mugaragaro, byari uko gusa isaha ya saa sita igena abantu bakaba bakwinjira abandi bakaba bagenda, ariko nta bikorwa byo kufungura ku mugaragaro byari biteganyijwe. Urakoze Assumpta, nihagira ikindi kiboneka uratubwira mu makuru y'ibiganiro bitaha. Urakoze, turagushimiye. Urakoze cyane Aloyizi, icyo mbona cyo nuko mu gitondo mu kanya mu masaha ari imbere hamaze gucya ibikorwa bye biza gutangira, ni amahirwe n'aba imvura ikagabanuka. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uburundi burahakana ko atabasirikare babwo bari kurwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi bwisiguye inyuma yaho amashirahamwe yigenga akorera muri ako gace avugiye ko ahangayikishijwe n'abasirikare b'Abarundi bateje umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo muri no misi. Pierre Claver Niyonkuru adufitiye inkuru ikurikira. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko atagikorwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gutyo ko atansiguro nimwe ihari yotuma abasirikare b'Abarundi bajayo. Umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi yabwiye abamenyesha makuru ko ayo makuru atarayukuri. Izo wanzisha tuzuba kumbuga rukanabumenyi cyane ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu. Icyo twabesha nuko abasirikare cy'Uburundi hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijamo. Igisirikare cy'Uburundi rero ntabwo kiri muri Repubulika kandi intwaro rusange ya Kongo, kuko igihugu cyari cya Kongo urabizi ko usanzwe dusaniye umubano mwiza, kandi ngaha ntibaza yuko abasirikare ba Kongo baba barabivuze mu gihe batuma bagiyeyo hisunzwe amategeko.